Outro pavitai betul pavitai mau lau mari kalau hanya mari mau mai tu ngaku pola kalau tolah ta puaki kata mau tol di polo kalama koen ta pe mo koi sisu kini kini yang ngai pola te waki malanga kan mea te pu ko tokonaki pe whakamakalo heo mau lau mari mau lo tu ia ta pe kina polo kalama koen ya hono pola haere mai lau mari mau ngau i o mauro tō ki hangi koe kiri kiri hono whā. Pe tō, pe tōpu, pe fua, pe haka tau ta kiri ai, ai mōni ai whorofora. Wā whā si supplies, tako mau whā mōuri. E meni. Ta pe ke he, a whia o toa tau rotorotonga, tako kore te ki u whāngai pe ngai whakatapu kotoa pe tō tō wā whakiat me he tau pō kalamani. Raki mea pe ki mua pa kamata e tau toi tape au ni ko whamore more pe ka ki mautol ko toa pe ka mui mui, mautol ko toa pe ka ngā lau wholofola, ka ngā ka tohi tapu he ki i pare paren, ki i fuoroa mai e tau whanonga mai he te ke whai hatau ngai polo kalama, pai whawhetai, koe ngā he whatongia pe o e siasi, ngā whakeke, o pau pe ke tau whakato kotoa, ka koe mau pe tau whangamari e, lava mai, hoko atu e tau kini kini, teu e tau malanga, a mawhana ki tau tau, ka nge koe lotu ko tau kamata ki, ka koe mea te pu, mahu inga te tau whanongoa he wholofola e ki, e koe tala mai koe kuonga ni tala noa ki ai e wholofola koe kuonga kua kovi, koe kuonga ia ko kehe ho tau aho he ngai aho ni. Tau whanonga ke haki a teknolosia, hakua social media, tālanga e kakai, mai tangata toka tiri nge, siasi, he mea tau tui ki ai. Ta o te tau ofa ki tau tolu ai. E ko tā noa pia e wholofola te tau wau ki ha kuonga pe. Ko kuonga u tā noa kai puna ke ko tonu o ku rusa pe. Kau kau a loi. Mea ku mō ni e aruia ke loi. Pe hala ki whakahalaki. Ta koe mea koe nai whakahalaki e aruia whakatonuki. I o tau kuonga. Kage e whawhita. Mālo mua si tau he ngai whatongi a mi a pina. Si ngai whamiri. Si ngai pofonga ngai tamai tō kanga. Si ngai pofonga ngai whae. Ngai ngā ue whakapure a ngā, ka mai wharehanga. Ka mā whoke tū i o kua upi ai polo kalamani, ka te mau tō kotoa pisi kau tō reke reka. Si kau tangata eki, kau fune eki, mo toka vai vai me mi a pina. A kua tse tau polo kalamani, ka te mau tō i whare mahakina. Si toka hea ngā hi whautua, hea ngā hala, anga e whanonga, e kuonga, pa mai whanonga o taimi. Kau tau whawhetai pe. Kei pulu ane tuku ho tau kuonga. Kei mau hawhainga maari e ke tau whanonga. E wholofola pa whakatonu tonu ho tau lau maari e whakatau ngā tonu ki tau tonu pia moi pure anga o toa. Whampeke lau e taha ngai wholofola e ngai sāpate tau amanaki ai. Tau whanonga mai ani me he tohi maake, me kōsperi kona hi tohi maake. Tau hoko mai ke koe kōsperi no hi tohi e sione.
e lau pea sione wahe ono, me si ua ki ke ua taha ka te tau tō, whai mea ha tau wahe wahe, kini kini, whai mea ha tau hulu hulu, whakaloto lahi mā ki tau tō. Tokonia mā ki mautolu, e ngahi whio i anga paki, tokoni whakia te ki mautolu, e te mau teu e ngahi malanga, he sāpā te koni tau amanaki ai, e mea te pū, unuaki piha mo i whakalau mai ke tanu maki ho tau loto mo tau lau mai. Whakamakarohi e tau tui he ngai kuonga koni. Ni onga pe koe haa te pāre kina pe koe taawe hi whonga o taini. E tau ngahi whanonga whakoi tui tui. Ka kuosi maka pe haka tau takere e tau tui. E maka tau whatunga motua. Tā noa kia e apostola Paula. Ka koe e kosi sukaisi. Sione mai o novi sulaki ke hua tahti ulau a pēr whulawhula ke tau whanonga kia. O pehe no whakarea. Ka whaiwhai pia aru me aia si su ke kauai o tahi kāreri, aia koe tahi o tahi piri o. Pēnei mui mui tū kia te ia hafu ka kai lahi, ko hiko nau mamata ki ngahi mana nane whai kia te nau tōru nai mahaki. Pia aru haki a si su ke mo ngā, o ke nofo hi whai mo ne kaua ko. Pēnei panaki ai pāso wā koe kātoanga a hasi. Pe hanga hai a si su o ne wakai, tā koe whukakai e nau hao kia te ia. Pane pehe kia Filipe, te tau whakatau mi whe ha mā mo kai ai ka kaina. Ka koe ne rea pehe whoki, koe ne ahi ahi ia, he koe he nai mea i e he ne awhio, ai mea kuni amanaki whai. Ka tare e Filipe ki ai, ne ongo e ono ngeau i tenari ha mā, kai kai whi unga ke nau takitaha to'o ha mea sii. Pea rea kia te ia ha toko taha ne kaua ko ante lu ko toko ua Simon e Peter ne pehe. O iai ha tamasi i heni, o ne mau ha fo mā paare ni ma mohamata i ka e ua. Koe ha ai mea ko ia ki ha toko lahi pehe, ia mea ha sisu. Whekau ke tā koto ai ka kai. Ka nai musi e ia e pot ko ia nai tā koto ai e kau tangata, nai whi unga nai hono lau mo toko ni maafi. Ka tō ai e sisu e ngai fo i maa, pēnei whai ai, pēnei whai ha whakawhitai, o ne toki tuwha ka te ngau tolo tā koto, pēa pehe whoki mo ne atu, me he ongo i ka o whai ki he nau tangi. Pēa ko nau fu maa kona, pēnei pehe ki he kaua ko, ngō tāna ki a ngai mapakipaki maa u toi ke oua na mau mau hamea. Oia, o nau tātāna, koi na nau tātāna, ka nau whakapito ha kato whakahunga e hongo maa ua, i ngahi konga me he mfo i maa paare ni maa, aia na e toe ia te nau tau na kai. Oia na i he wakai e ka kai ki he mana kone whai, na nau pehe ko eni mo onia he palofita ka hau ki maaman. Oia he mea i e sisu o nau teu ke hau o awe whakamalo hi ia o whakanofo ke tu i, pene toi alu haki ke mo ngā e ia toko taha. Pea koe e fiafi, ne alu hifo ne kaua koki tahi. Pe nau heka ki hawaka o nau kamata alu ki kawai ki kāpane ume. Pa koe ni ko po uri, pa ko te ki a o mai ki a teke nau tolu a sisu. Nei hou foki e tahi koe mea i e fu matangi ko to. Pe ko nau a alo i he maari e tolu, maire e tolu pe wha. Pe nau wakai a sisu o ne ha ere e fukahi tahi. Pe ko ne whakao fiofi mai ki he waka, pe nau mana wahe. Ka rea ia ki a teke nau tolu o ne pehe. O au pe, o e mana wahe. Ka nau loto lewa ke mau ia ki he waka. Ka iro ange te nau tau lewa. Ai waka ki he whanua o nau alu ki ai. E meni. Ko tau wholofola. Ia ko tui tau ala anga ko toa pepe moe ko speri kona no hiki tohi e sione. Ko tau ala anga ko toa pepe moe tala noan. Hange pe whoko mo mea i o te hiki tohi ta tau pe tala noan ia he ngahi ko speri ke he. No hiki tohi e māti wahe tā whā. Pe statoru ke wataha, pe hiki tohi pe ai maake. Wahe ono pa ko pe stonu ake whā. Whā pe whakaluke wahe iwa. Vesi honga flu ke tā whitu. Pa ko nau whamatala ko toa pe. Ngahi tala noa ta tau, pe me ngahi perspectives, pe ko ngahi manako, pe ko ngahi mea nai, ne tau ngā tonu ki he loto mo lau maari, pe ko pui pui tua, pe kau whatu ko speri ko ni. Mo mea i po tau tala noa mai hengi he ko speri no hiki tohi e sione. Ke he pe whoki a sione me he ko speri si o whakataha, ia mātiu, maake, pe moluke. Ko speri si o whakataha nau, Wai e hukunga ia unau siofi na toa sisu hango mati mo maake. Nofo pe nawa ke tau whatunga motu a ia sisu koe si.
haere mai ai o tua ia sisu Christ ki mamani ko ngā ke kumi ai sipi he roto whare si. Tau ka vere wa lukeia io moni pe. O le hau ke roto whare e si kawai e masi wa. Kawai e witou, kawai e hoa ki whawhine, na e mou la roa he kua ma sisu. Pero no ai e ta na ha ere mai a sisu ki a luke ki mamani katoa. Kawai e anga hala o tau lawe ai atonga. E kua ngau tau whanonga kia. Ke hei pe kosperne ki tau sione. Pe he kau whatotolo da ku tau tuipu mo mea i pe mo mahe ni pe tau whanonga pe he kau malanga koe kosperi whakalau maari iyo kosperi tala noa pia ki hei ko sisu tala noa pia ki loto langu kamata anga pe ko sione urua ki vesu lang e kamata na ia ia polo fol na fea ngai ai a folo fol ape mo tua he kamata na e o tua folo fol o ina pake hei ko sisu Christ kai te whamoreki he gosperia si o neke mahu inga ia si o neke whakamatala e whanau tama e tangat mo i hako si sui māma i kai mea kotoa pe ko si su nai hau mi o ko si su e alo o ai reo me ngai tau kawe tahe gosperia si o no pe he whahinga i wai whoke whehui o whanonga i māma pe ko si su kai ko alo ia o tua tui whakamosi le mi pe ngai tui e ko si su ko palo fita pe tui e ngai, e ko tau mō mea i ko toa pe, hake i māmania ke hanga he tangata e tinai, hanga tangata e whaka i kai ai divine si, pe koe konga o, koe kai koe konga o tua, koe o tua ka kato e ko si supai. Nā ne hoko mai ki māmania māti, mā ake loke, tangata ka kato. Whamahino e sione ke tari e whihu koe i kai, nā e hoko mai a sisu, kai ke ngata e tangata ka kato, ka koe o tua ka kato i. Ke tali a whihui ko ni tokua ko sisu, ko alo ko palo pe. Ko ni hoko mai pena ko messenger, ko tala whi kapu pe. Pe whai ka hoko mai pia sisu ia, e o koe ko ha o tua, koe ke hano konga, o to koe tangata ka kat, e hanga whi whi ta tangata ka kato pa te o tua ka kat. Hanga rewa mata ke whakato tolo to i tapu e whokawa fōu. Uhinga nei whatu ai, uhinga nei whiri mai ai canonize. Whiri mai ai tohi ai kōsperi na hei toisione, ke whakakau ki kene tari ai whiuko ia, ke whakamahino ke tō taha ko toa pe. Whakamahino ke tō taha ko toa pe i he māmani koni, ko sisu ko aro ia o te, ko sisu na i whiangai, ko ia eni ai words, locos i rea whakakaris. Ko ia eni ai words ko na he kamata, na ne whiangai mo o toa he kamata. Pea ko e hoko e whorosone ura ki le hoko rewa e whoro koe, o ka pano ia sisu Christ. Koe ai o koe kōsperi a sione, na hiki tohi e sione, ke tari ai whihui ko ia, ko sisu Christ, koe alo ia o tu, koe misa ia, koe o tua ka katoa sisu. Pētane tū hono tō kupu kere, tapu pe muia i mamani. He is a fully divine God. Koe o tua ka kato ia, e mamani ko ni. Pawhita, ta ko tui koe whakaukau, whanonga me pia sone uruak, whanonga me pia sone wahe u, whanonga mai pia sone wahe toru, whanonga tukua niko ti masi kone, whai na whi tāla noha ki whi tu whakapo uri. E whakai ke eke, tō taha whai ako toi tapu, ko palo ofisa toi tapu kone kos niko ti masi. Arata niko ti masi mamani, tāla noha pia i kosi suklaisia i langi. Kai pe ni ko timas te ki pap tai so e ta he vai pe mo ta e ko hei kai pe te ke ina hei kai pe ke mahino ka te ko ai e ki ako si su kai e ke ho ni ko timas ko ma fai me fi taranga si hei kai pe te ke mahino ko ka ore ko me e uhinga i whakalau mari e iro whakalau mari mo ua ho tau ko nga ha on fi ke whaka uhinga whakakakano tau uhinga whakakakano ai folo atu. Fa uhinga whakakakano e ngā ue tau whaisia. Hei kai peke tau whi tau lak to angai ko niko tima. Ko pau ke tau whanau i fo o ki tau to. Ko pau ke tau, ko tau ilo lo loto ai ko skulai. Ko pau ke tau whanau i fo o whonu lau mari. Pe whi tau iaki rewa lau mari. Ko te lau e folo ko lau mari e. Lau ake macho ata lau mari. Lau ake loto haka mari lau. Pe whi tai iaki ai lau mari mo lau mari. Ai, ko kita la te pe ke tau tafe mai ki tau tolu ke mahu inga kone kōspere no hiki tohi si o ne mono natura. Pe au mai pia kono natura ko ia pia kas kone si o ne wahe ono kone. E tala noa kone ko tau wanga maheni mui. Pako tu iau, ko whakawhi, ko tā puaki e tau whakamahino, e tau kau whataha pia mo si ono.
tau kau whakataha pia mosion, e whakamooni koe misa ia sis, koe alo ia o tua mo, koe ia nane hoko mai ki ma, koe o tua kakato, koe tangata kakato, ke apa ngo fua ho tau whakamore more, o whai he funga e koros. O hau mai peke tala nohe ahon. Sione uraki apa koe vesi uraki ki he vesi tahani ma, koe whakamahino ia ka te ki tau tau. Whakamahino ia ka te tau tau. Ai tae malawa. Ai bia tae malawa he mamani koni. Malawa he o tua koni. Because he's a fully God. Ko misa ia. O i kai hamea ia tae malawa he o tua koni. Ko o tua talano ke punake. O ku tu toko taha o i kai ha whakawae wae. Koe o tua ko le malawa mea ko. Koe o tua ko kamata anga, moe ngata anga, koe arifa, moe o meka. Ko whainga nau ia o tua koe. Sone urakia ki he vesi, sone wahe o no vesi uraki ke vesi tahani. No fo e whakaukau ia. Plahi a pito pehe tau maranga i he ngai whakaukau ngai tāpua ki whewe kua tau wahea, tau maranga ke ki tau tau. Kau tūpe ke tānaki at mo ki whakaukau koni ka ki tau tau. Koe whakaukau ekonomika, tala noa kau ekonomika, kau economist, ke koe moe kau accounting, he tala noa mamani o ekonomika. Wai e rea whakaparangi ko scarcity. Ko scarcity ko tui ko whakatoro peka te mautoru ma tāwangi e malaeni. Ko tufa ke au tatau, ai paanga, ko koloa, ko ngahi whonua, ko kere, ngahi mea ko whenga e tangata ke tufa tatau. Ai whahinga e tangata, ai me mipa, ai whonua, ai pureanga e whamiri. Ka koe pehe he tau kawe ko e kau economics i he mamani koe. Oku i kai pe ke tufalawa ia tufa tatau. Oku i kai pe ke e unga e mamani koe. He tufa hase niti, moi wahe ko tau whenga e kau ekonomika ke whakatatau ke kai pe ke lawai. O koe mamani nia o i kai pe, koe ngai mea koku o kai malawa pe ia, ke satisfy, e pe ke nonga. Peke whakalato ai whia mau ai tangatai i maaman hei kai peke lato, whakapaanga, whakakoloa mea tokoni, ka nā mo e tau ngō, hei kai peke lato ha tau whia mau. Ai e whahinga na nau misi, pana nau visone, ke nau wini ha loto, ha ua noa miliona, pa whiha miliona. Pako tala loto e ka kai koni kuna nau i kuna, mea le rei pe ia. Wa tala loto ani ihi na nau i kuna ngahi, loto ko ni me ngahi mea, na sayang e pe taimia na nau nofo masiwa, na nau ke yo ai o ngā. Wa taimi ko na nau o ma wai paanga me ngahi koloa la ma, taimi whenga taata haya nau moi. E ko hau i ngā, o kei hawala pio nau lotoa nau tō. Kei need more. Unau kei whakam, kei pe ke lato ia. Ko lahian koe paanga o te mau, ko lahian e ia e mea o te whakaamu ki ai. Lahian e mea o te pohori ki ai hoto loto. Tau whatonga ia. Ke ngā ue ai te wolo mo kuonga mo mamani tau whanonga. Ai koe whakau kau ia e kau economist. Koe malae whakamamani lahi o economic. Ko tui koe whakau kau to whakau lotone na ia Filipe. Ko toko ua pio si. Kina ia Filipe ka maa ani te lu i he talanoa he eke na whaia te sisu. Ko ha mea hena ke tufa ke tau si kai ba me ka kai. Talanga e Filipe, nā moha ono ngea u te nari, ke kumi aka ma e whi unga nai e toko ni mawhe ko ni. Patonga iange koe lau e prosperi, ko ne lau ko toko ni mawhe, a haa tangata pe. E koe kuonga po ne whakapa pe ki haa whawi. E koe kuonga ko ni e whakafo, ne whakamula loa, ne kai koe lau ko te o e whika census, pe ko statistika ne lau pia he ka kai tangata. Ai mai no ki tau tau, na kai ki lau haa whawhine ia. Pe na kai ki lau mo i whanau ia. Mata koe toko lahia e o watu ia e toko lahia he toko ni mawhe. Na kai ki ngata pe he toko ni mawhe. Na toi kau wai mo ka kai te whine ia, kau wai mo i tau e whanau ia. Mata ko miha ia taha mano. Na e fu toko lahi na e lauta ko ni tokua whatatau ki a sion, ko na wofi mamata ki he mana. E whakamo ui mahaki a sisu. Ko na wofi mamata. Pea whai ai le sisu. E lawa nai he ki fo i tēnari o nonge au. Kana mo ui at na whai ante ru. O ngai pe ki tamasi inu wai ne fo i maa e nima mo mata i ka. E lawa nai ia. He koe maa ai ekonomika ia. Mo i whakau kau ai tangata. He kai peke la to ia.
Koe whakaukau i o whakangatangat, hei kai peke satisfy, hei kai peke kakato, pa nā mo tau whakaukau i tonga. E lawa na hata ke tau nofo tari ha whakaafe. Pea na a mo tau whakafuafua ke conferenisi e sa spesili a nā mei ke hao ke lau afe ko ia. E mai hao ke toko la yang e pe fukakai a ko ni. Ka hono tari he fu wae fonua. Wae fonua tonga tapu kātoa. Au kolo po tokonia muri mo ta. Kai, it is impossible. O kai ke malawa ia, tai amane kina ia. E ko tau mamani hei kai peke lawa ia, ke whakaato hawhia mao hatanga, mo whine he mamani koni. He koe whainga nā tūla ia, oi mamani koni. Ka hanga si su whatatau ke gospel ni ki tohe sio, o whakamahino. Koe whiohi, mo e tau tui, mo e tau iai pa mo si su kais. E lato ia. Peko no e ta, o ha ere mai a si so ke mamani o tai whiunga. Ke mamani o kai ke lato ha mea, o mamani unsatisfied. O mamani kone o kai peke lava ke amane kina me a iau tai amane kina. E ha ere mai a si so ke whakamahino ke mamani e lato. Ai mea kotoa pehe mamani, ko ngā ko iai a si so. E satisfied, e unsatisfied. E amane kina, e tai amane kina ai. E lava e mea, e whakalato e mea, ko nei kai ke lava whakalato. Ko ngā ko sisu kais. E mula ke te puna ke koni whangea wono ono, whaono walua se spesiri ane. E tupu pe monu ia ia ha potu te nea o ki ane. E hange ha ngoe urina o lahi ono tāpo. Whetū kou ki ia ia e ko sisu kais. E malawa tai malawa. Feitu ko no ba pe no ai fare ta ia nau tolu hange ko no o ki tau to ke tari e ko si su ka si tau loto ki si fa a fe si su ke ul ho tau fa e ko ne ha ere mai si su o loto i pa ne ta pa ne kare o tau loto mo tau lau mari fa fe ta e malawa ta malawa e satisfied a unsatisfied e whakalato ai mea iau kai te whakalato. E amane kina, ai mea e tau amane tai amane kina ko te, ko ngā ko hai, e iai ai ki sisu kai. Mea ne whinga koe a sisu ke mahino ki a Filipi, te whakamahino ka anteru. Not only te ki he kauako, te whakamahino, ko e ku ihe ni, nā amok whanonga ko hau mai ke vesi taha ono, ke vesi wata. E tai malawa, nā kake nau amanaki nau toke, ke whanonga, ke hā ere masi i sua tukahi tahi, i kai, pa more ati, e malawa ia. Te koe o tua ni ia si su kaisi o tai malawa. Oi malawa. Tene hau ia o whakanonga e tahi. Tene hau ia si longo e tahi matangi hou. O e momo i ngu. Pea koe mea kou kai ke amanaki e tangata. Hange ku vice versa. Mea kou amanaki o tai amane kina he tangata. E amane kina e kou ngā pira si. Te whanonga tua he fukahi wai. Ta koe mea peke ke kailanga ka e kau wako e nau mana wahe mo nau ili fia. Foro mai, oh mana wahe e. Why you afraid? Why you afraid? Ko hame ko mo mana wahe. E ko au si isu en. Teke mahino kaka te motoria ka wako. Ko e kui he ni e malawa e tai malawa. Ko e kui he ni ko au a misaya, ko au a e otua. Ko kui he ni hange ko whakatano. Nai ko mea ko ne kai ke lato he mamani ko ni. O whihi tu uai a ta mai e kau economisi. E hawa si isu ia whakalato e mea ko ia. Pe ko hono whakakakato ko no ao ni pe ao whaki e mea kotoa o whailonga whihu i he mamani ko ni. Ko hono tari e whihu i a sisu praisia. Ka whakamore atu kai ko e tari ko ngā ko ngā te hawa sisu tō kua vanga whoke tau ngai whakawinga whakatoi tā. Tai me ni tau whanonga mau pe ko hawa sisu hange ko nā turi mui ki ai ka wako ko ni pa mai whuka kai ko. Nau turi mui ko ngā ke nau mamata he mana. Kai o mai e mana ko ia ke nau whakatori a ko nau kakano i kai. That's not what Jesus meant in the hao ke mama. Ko mea ne o hinga si sui ki ai. Ko pure anga o tua. Ka fuia hata hai whakawai wai i maman e ha kia ki ia i he pure anga o tua. Ko mea o tau tai amanaki ki ai, na tau amanaki kotoa e tangata ai. Mamani fihi ko ni mo question mark pe kai ke whakalato tai amanaki na mea kotoa e whakakakato kotoa ia si su Christ i he pure anga o tua. O kai koe unga ki te hawa si suia, te whakalato, mai hatau paanga, mai hatau kere, hange mea tokanga kai kau ekonomi si he mamani koe. Ai mamani kai peke lato ha mea ia i kai.
Koe hawa si isu ke whakalato ki tau tau. Koe ngā koe pureanga o tua koe pureanga hewa. Ko tui koe kōsperi no whai tohe sione. Kau malanga. Whakato o to o mau pe ke taki. Ai si asi pe malanga i ka kai si asi. Koe mea ko to ke reward o hao mo si isu. It's not in this world. Iyo, whawhita, mai pe ngai monu, ngai tāpua ki tau maa ko, mea rere koe whua, ko toa he tānoa pe kia puna ke mai whora, mea rere ko toa pe koe whua ko toa pe heo tua. Mai e mea kai ke tau kai anai, hau rota tānoa kia lotu ai e ki whakakoloa pe. Pai whakatō o angi pe whakamama whakmau pe e tau malanga i a whora. O e hoko mani ai ko si suklaisi, ko tau reward, ko whakalato, ko tau satisfied i e maman ko ni. Ko ngā ke tohi o tau ngā he tohi o mo'i. Mea maui ngā tahari. O hange ko tala noe aho. Ka ke ko tāna kia te ai ki whakau kau ko ni ke te ue tau ngā he malanga ko ni mo i wahe wahe pakpaki. Whakamahino mana te ko nā tūla ko speria sione hange tau tala noe te hau. Ke hoko mai ai tohi e sione ai ko speri kon ke whakamahino ki mamari. Ki he karistiane ko te ko si suke o tua kakato. Ko i alo i au. He's the son of God. Not only that, he is God. Koia ai o tua na i he kamatang. O tua koia, ia folo. Koia ia, kone hoko kakano ho tau kuong. Piane ha ele haki ki whamai e lau maare maanyoni. Koia ia ho tau reu maa. Koia ia tau whono. Koia ungi hanga whakamaa whanai. Mo whakahino hino peki tau tolu ki a sisu. A sisu misaia, sisu alo tua. A ngau e nane whai. Haurewa mai fu nau ko ia fai ake tau whau ngā hatoi potu fola pe e kōsperi na heki tohi sione is everything about to answer the questions. Is Jesus really God? Is Jesus really the Son of God? Yes, according to John. Mo e tau tui. Mo e ngā he kōsperi, mo e fola ko sisu ko e alo toa. Why? Tā noe ahoni. O te ai e kai malawa, te malawa. Pa whanga fu toko di mawhi, toe toko lahi au. Ne whanonga he whukahi tahi. Kai ke ngata, ne o mai ai whiu ngā ke lato. Koe whio i mo si su, o tupu ai ai monu ia. O ku lato e mea kai ke whilawa whakalato e maha mantoi. O whiunga e mea tai whiunga. O ku alo maria e mea alo tā maki. O ku fia e mea o ku hou tu he whanonga. O ku toka maria e pia tofu ki ai whanonga anga. Ai whanonga aha kakai ko ngako iaia si su Christ. Whawhita ko tui pe koe tokon de lei ai whora hau koni whaampe a ua ka te motor kotoa pe whangaloto la pia ke tau whanonga au tau whai. Koe tau tāria sisu, koe tau whakaawhia sisu e te tāpane kare o tau lo. Te tau ngō tau whimaari. We have peace, siot o whātu. We have a nonga mo whima e taimi tau whia. Pete tau peke ngako. Se tau whanonga pe te tau masina. Te tau mahaki ia. Te ko hae ta awe whanonga, hala whanonga o tau whae mamani, ka au iaia sisu, ta mai tupu pia monu ia. I kai, ia te ta monu ia pia ngai mea mamani, ko ni whakaai pe sisu, tau kei maa kona pe, tau kei maa whana pe, tau kei whanonga, tau whituku e mate, tau whanonga, tau kuangani. Mate ia ku taiwhi auna, ia whainga tau pe, kanisa, lotonga pe whanonga, ka ngā whanonga ia, nau whaikawa pe pōkoi, mate aho koi. Ke ai kuangani. Ka koe mea tau, ka ia te tau tolu a sisu, tupu ai monu i ai. Pe koe hape ta au ia e whanonga au tau whai, pe mamani koe ni kau ki iai a sisu, te waka atu, lota toa. Pe ko tala noe pura, te maui, te tau i kuna noa. A ki ha, te tau i kuna i hono tata mo hono sino, ai pure anga o tua. Whakapapau tohi o tau i ngoa. E tohi mo, pa kou whakaloto lahe ka ngā karistiani, ka weisiliana, mo tolu ko toa pesi ka ngā whanonga. Ko tāu e whanonga aho ni, mo i whetuku e mate kehe ho tau kua ngā. Wālau e social media, wālau e ngahi siasi, toka teri ne, mo wei mau, pe koe hāwha mo tālanga ko kua ngani. Tau whoki ke toi tapu, tau whoki ke whola. Tonu taha pia e whola te whai hei. Ai tūnga naki ai e tau mo i mo taki o tau whamiri. Kau whai whikau, kau se tuata. Malanga i e whola. Hange tala noa ki ai a paula. O na tuunga e tau malanga mo e tau talaki a whola. I ho tau poto he nofo ai e lotu i a kakai i o tau poto e tangata.
Ka tau rea he mo oni e wholofola, ke tu unga ai lotu a kakai i he mo oni e wholofola. Mahu inga pe hako tohi tapu, mahu inga pe wakiri loloto mono, whakaloloto e tau ilo ke tohi tapu, tau ke mahu inga pe e tau malanga i e wholofola. Tala noa ai rea o e wholofola, ia te ia. O te tau toi o whi, o te tau toi whakauhinga, o te tau o mai ai wholofola ke nofo pe whaheke he kalere ho tau lotu, mo tau lauma. Ke tu unga ai e tau lotu i he wholofola tonu a tau e kosi su Christ. Tala monua ka te mo tau kotoa pe, o ofa, salute ate ki si ngai whaamiri, ai si ngai ofa anga kua mori, ai si kau ngā piri kimi, kau ngā piri ki uma, tamani te maulawa tui e su, o i whainga taa ku mo si nofo ai pa mo whanonga mo whaamiri. Ako e ki konu he ko sisu karaisi, tala noa kia e wholomo, o kune malawa pe hai tai malawa. Tene o mai e nonga mo i whia maari e lolotonga tauha ai whainga taa, e more ai whalaranga. E ko sisu karaisi te tau tunga nakia. Tene whola o tene whanonga haere pe hukai wai, tene whawhanga pe ai toko ni mawhi, tene whai pe ai mea malawa, e no lolotonga e tau whakau e tai malawa. I hala whanonga tawhai tala monua ka te moutou. Moutou li whare mahakina, mo si tokot, ai a ngai whakautua whanoto lahi pe. Ang tala noa kia ia whiripai wai whaabi e si ono. O te mou puputu o moloto. Ia ha mou mea mo whaabi kia i whakahari e lotu. Te kaki ki he ko si supwaisi. E ne whakahari ke ne tala noa ke episeri a se emisi. Tala noa se emisi koe tui ai lotu ai tui mo ni. Te ne whakamo ui ai mahaki. Ia me tai ma, oai koe whai whikau pe. O kai ko se tua tā pe. Pe ko ho kore ke kore hanga hake ki e eiki. Lotu atu tene whakamo ui ai ma. Tala monua te te moto. Mo tauri priso ne, papa o mo whanongo mai. Whakatau mala rewa. Ko ki taimi whakamari e ke te ta fok. Whakatau mala awhi hahala ke. Whakatau mala ko li liu holoto mo lau mari. Me directions ko na ke whanonga i ke toa ki mala. Alu he whakatau ki monu. Alu he directions ko e hala ko ia ko sisu praisia. Tala monua te te moto, sinai tamai, sinai whai. Tala mo mai fine mui. Pore o tau mo i he whanonga anga e māman, whainga ta au tau whanonga e māman koe. Awhi me he kohi. Make a good decision to your life. Amanaki peke ke whai tala mo me whine mui, ha tō tō uni, mōne lau e puna ke wesiri ana. Sio ki he a mui atu. Sio ange ke hutotong, sio ke tā e tapu. O e sio no no, o e sio kita. Sio ke mea ke whai tō tūne hauni, pake sio re rola, sio ange ke tā e tapu. Sio ange ke totongi te ke mau he mea gonu. Ma sio ange ke mea e hoko ko hoko whaamiri ha o tisi sin hala tara wogu whine. Sio ke a muia, sio loa mau pe. O te ke whai tū tūni koe unga koe last, to koe flesh a hoto loto mo to lau maari i he ahoni pe. Ka koe ke lau ko sio ka pong, sio loa. Ka ko te sio loa koe o whai pinge te lotu. Mo te kaki ke heko siso kai. Kai hang he lau maari ta taki e te fofonga. Ke te whai tū tūni ha honi loa te sio. Ke mea hoko e kau. Sio ke pure anga o tua. Sio ke aho tohi a ringoa tohi o mau. Sio ke aho te tau whanonga hape hala. Ka ta whaawa hape he ange loa. Pepa e tohi o mau. Tohi mau i alami. Tala noa kia tohi whaha. O pasi ai i mua. Ha, tama e ki mo kaunanga loto to. Ma o kalau i. Aho pakapita i tahe. That's the day we're looking forward to. O whai e tau. Tala monu at me of ka te moto. Tā puak mai e kisi. Ngai lau maari ko tō pēng nau no whanonga mai. Aki nau tōu amnak te mananga e whorofora. A ngā whiu anga paki paki ko tō pē. Tā puki nā lau maari e ko tō whanonga. O hui e whorofora koni. Kari e sisu. Whawhi e sisu. Ki roto he haere masi sisu o nofo ho lau maari. E monu ia ho lau maari. Haere masi sisu o nofo ho whare. O uru ho whare. Ho whamiri. Ho siasi. Ha ere mai a sisu, e tupu e mono ia hau whāmuri, e potu mea te tau hangeha ngou e uheina, o lahi o tau tāpua ki ko ngako i ai a sisu e te tau. Tāpua kina ki nau tolu si kau e siri ana ko toa pēr nau whanonga, whare maha kina, prisoni, si ngahi ta mai whae, tala wau mai whine mui pe hau sia ke mau whanau, aki oi whorofora a hau koe, wafa sisu Christ ko mau whapori. E meni pa koe kresi ai sisu Christ mo whakata ta mai whia lau mare mani on, nofo ia ia te mau tau mea hon, whai pio tai ngata. Amen. Malo pito mo mea mai, mo mea